Perfecto. Todo controlado, tranquilos. Bueno, eu creo que... ben, pois entón esperamos, veña. Bueno, ahora sí, estamos todos. Vamos a dar comenzo a este pleno ordinario do mes de febreiro de 2026. Antes de nada, darlle a benvida de novo ao señor secretario. Terminou a comisión de servicios na que estaba a anterior secretaria ou exercendo a anterior secretaria Ana. Reincorpórase agora a Jesús. E empezamos entonces o pleno. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior. Algunha
alegación, algunha modificación, corrección, etc. Ninguna. Entendemos logo que queda aprobada por unanimidade. Segundo punto do orde do día, señor secretario. Boas tardes. A Comisión Especial de Contas, asumindo funcións de Comisión de Facenda o 2 de febreiro de 2026, ditaminou favorablemente a proposta da alcaldía co obxecto de que o pleno do Concello adoptase o seguinte acordo: aprobar a modificación dun plan estratégico de subvencións para o período 2024-2026, anexos 1 e 2 do Concello do Barco de Valdeorras para o exercicio 2026, no referente ás subvencións de concorrencia competitiva, culturais e deportivas que quedan como se relacionan no ditame ao que me refiro. Gracias, señor secretario. Marga. Sí, grazas, alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Pois, como xa adiantou o señor secretario, simplemente se trata de aprobación da modificación do plan de subvencións, este plan trianual que, bueno, do que estamos obrigados no Concello a telo, e do que se trata é simplemente de adaptar este plan de subvencións para o exercizo 2026. En concreto, falou o señor secretario das subvencións de concorrencia competitiva relativas á cultura, educación, deportes e xuventude. Vou desagregar por conceptos e por importe. Se trata da subvención de educación das AMPAs por un importe de 4.410 euros, as subvencións culturais para entidades culturais e asociativas por un importe de 12.500 euros e as subvencións de deporte e xuventude para clubes deportivos por un importe de 82.500 euros. En total, 99.410 euros. E, simplemente como este tipo de subvencións, porque temos outras subvencións de carácter nominativo e convenios, pero non as traemos neste caso porque son as que menos urxen. Sen embargo, estas sí que urxen pola complexidade tanto na tramitación como en todos os procesos que implica unha vez que teñamos publicadas as bases, despois se fan as solicitudes, despois se bareman e, lóxicamente, se fai proposta, despois teñen que justificar e, polo tanto, o tempo compre e canto antes poidamos aprobalas e sacalas, pois moitísimo mellor, que así nin o persoal do Concello anda apurado, nin tampouco as entidades e os clubes. En principio. Gracias, Marga. Manuel. Sí, gracias, boas tardes. A normativa principal polo que se regulan as subvencións no Estado é a Lei 38/2003 de 17 de novembro, Lei Xeral de Subvencións, No artigo 21.1, esa lei alude á concorrencia competitiva sinalando que son subvencións que se otorgan comparando solicitudes conforme a uns criterios de valoración previamente establecidos na convocatoria. Bueno, tendo en conta isto, supoñemos que eses 99.410 euros están ben adxudicados. Para a cultura, para o deporte, para o ensino, todos os cartos investidos están ben e son poucos. A mágoa é que non haxa subvencións para todos aqueles que o piden e o necesitan. Moitas gracias. Antonio. No, nosotros non ponemos objeción ninguna, vamos a votar a favor. Bueno, polo tanto, pois non habendo xa máis intervencións, pasamos a votar. Votos a favor por unanimidade. O seguinte punto da orde do día, terceiro dictame da Comisión Especial de Contas, recoñecemento extrajudicial de crédito. Señor secretario. Grazas. A Comisión Especial de Contas, en sesión do 2 de febreiro de 2026, tamén de carácter ordinario, ditaminou favorablemente a proposta da alcaldía co obxectivo de que o pleno do Concello do Barco de Valdeorras proceda a adoptar o acordo que consiste en levantar o reparo formulado pola intervención municipal, resolvendo discrepancias e continuando a tramitación do expediente, fundamentándose en que se trata de suministracións necesarias efectivamente prestadas polos respectivos proveedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo o caso contrario nun enriquecemento xusto, sinalando que o incumprimento sería o incumprimento do principio de anualidade orzamentaria.
En segundo lugar, aprobar a totalidade das facturas xustificantes de gastos da relación de xustificantes de gastos número 2 deste ano 2026, que son un total de 84, con un importe bruto total de 96.391,51 euros, recoñecendo extrajudicialmente con cargos créditos do actual presuposto municipal o crédito derivado da aprobación das mesmas, autorizar e dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos anteriores gastos con cargos e aplicacións orzamentarias que figuran no expediente. Moitas gracias, señor secretario. Manuel. Sí, o igual que no pleno de xaneiro, estamos co punto 3, non? Sí. Sí. O igual que no pleno de xaneiro, a proposta da alcaldía é levantar o reparo de intervención e aprobar a totalidade das facturas, 84 xustificantes por un valor de 96.391,51 euros brutos, cun recoñecemento extrajudicial de crédito. O informe de intervención fala de fiscalización con reparos, polo tanto pide a suspensión da tramitación do expediente mentras non se solventen os reparos. Estes teñen que ver, igual que constaba no informe para o pleno de xaneiro, con gastos sen consignación orzamentaria, inadecuación do crédito, gastos non debidamente comprometidos, non xustificar axeitadamente a necesidade dos gastos e causas polos que se incumpriu o procedimento xurídico administrativo, demasiados contratos menores e ausencia de informes de necesidade nos contratos menores. O igual que pasaba no pleno de xaneiro, hai facturas que son do Conservatorio da Escola Municipal polo valor de 16.249,08 euros que, se a Xunta cumprise coas súas competencias, tiña que facerse cargo delas e non o Concello. Moitas gracias, Antonio. Vamos a ver, nosotros seguimos pensando lo mismo. Las facturas hay que pagarlas a sus proveedores, leyendo las conclusiones es lo de siempre, suspensión con reparos, pero lo que nos sigue llamando la atención son las consideraciones previas. Después de 2 hojas de letra en negrilla y subrayada, llegamos al final de, en conclusión, maniféstase o presidente a total insuficiencia de medios personais. ¿Cuándo podremos acabar con esta letra en negrilla y subrayada y tener el personal suficiente para que puedan ejercer su trabajo de manera eficiente? Ya lo hacen, pero más eficiente todavía. Cando nos lo permita a lei. Vostede sabe que hai unha lei de reposición, unha tasa de reposición que nos permite cada ano sacar unha serie de plazas, non as que queiramos, sino as que dice a lei, unha lei que vende atrás, que vende unha época na que o Partido Socialista non gobernaba en Madrid. Pero vamos a ver, el que no gobernara, llevamos otros 8 años con otro gobierno. Yo creo que estas leyes, si son insuficientes o que no dan paso a que funcione mejor la administración, habrá que cambiarlas. Pero para cambiarlas fai falta o apoio de tamén outra vez o partido que puxo en marcha esa normativa no seu día. Bueno, pues podemos hacer como se hace otras veces, una moción conjunta, instando a los gobiernos a que se pongan de acuerdo y hagan esto. Nosotros somos política municipal, tenemos que tirar por lo nuestro. Lo que hagan arriba o dejen de hacer, oye, claro, pero habrá que darles un pouco de caña. Sí, me parece moi ben, pero o problema é que nós non temos capacidade de legislar, perdón. Polo tanto, eu creo que estamos atrapados e ojalá que si facendo aquí unha moción mañá mesmo afirmamos conxunta, se nós facendo esa moción conseguimos que nos deixen contratar polo menos o que temos estipulado, o que temos establecido na RPT, pois adiante, pero me dá que non que vai ser. A lo mejor nosotros lo hacemos, después se suman otros, y a lo mejor es la forma de empezar también. Oiga, quedamos emplazados para outro pleno entonces. Vale. Bueno, algunha intervención máis? Antes me saltei a voceira do Partido Socialista, como xa lera prácticamente a totalidade da información que había que dar no punto o señor secretario, pois pasei directamente a darlle a palabra ao voceiro do BNG. As disculpas á voceira do Partido Socialista, non sei se quere engadir algo. Non, en principio nada, simplemente que son xustificantes de gasto maioritariamente pois presentados a finais do ano 2025 ou principios deste ano. Son xustificantes que conteñen ou suministros ou prestacións de servizos de anualidades anteriores e, lóxicamente, como non queda outra, hai que recoñecelos. Maioritariamente son facturas de gasto enerxético e temos tamén algunha factura tamén bastante
bueno, bastantes facturas de Alpixendra, que é a que presta servizos pois en servizos sociais ou conservatorio. Nada máis. Moitas gracias. Pasamos a votar. Votos a favor. 9 votos a favor, en contra, ningún, abstencións, 8 votos en abstención. Rematada a parte esta do pleno, pasamos á parte da sesión de control e entraríamos no punto cuarto e hai unha moción do Partido Nacionalista, do Bloque Nacionalista Galego para a creación dun ecocarril o barco Vilamartín e o que procede a súa ratificación da súa inclusión na orde do día, como sempre, porque non foi dictaminada en comisión. Estamos todos de acordo na súa ratificación, votamos a ratificación. Por unanimidade se ratifica a inclusión na orde do día. Non sei quen vai a defender a moción. Javier. Boas noites. Bueno, boa tarde, boas noites. Ben, esta moción traémola despois de revisar desde o BNG a Axenda Urbana, que son, bueno, un folio bastante grande, como sabedes. Entón, bueno, hai cousas interesantes na Axenda Urbana, por exemplo, do que fala na introducción de infraestructuras para a mobilidade non motorizada, carris bicis, sendas peonís ao longo dos xile afluentes, falase moito de fomentar o uso de bicicleta, creo que tamén fala de conectar municipios aquí de Valdeorras, Rubiá, Rúa. O que notamos é que sí que é verdad que as ideas son un pouco vagas, non hai ningún proxecto concreto, está todo moi ben do que se fala. Tamén de ampliar o carril bici do Malecón a urbanización de Hortas, bolsas de aparcador disuasorio para reducir tráfico motorizado. Tamén fala dunha rede peonil ciclista supramunicipal inspirada no Plan de Mobilidade Urbana Sostenible. Ben, nos consideramos que as ideas van en liñas ca Xenda 2030, pero, bueno, repito que como non hai ningún proxecto concreto, sí que pensamos que estaría ben definir algo. Esta moción basase nunha ecovía que xa existe en Portugal, entre Vilanova de Cerveira e Valença e Monsao, que, por certo, de verdad que se pode deside por ali porque é unha maravilla. Fixéronse cos fondos de Next Generation da Unión Europea. Bueno, é unha ecopista, ecocarril. Entón, o que fixeron é, aproveitando as antiguas vías, o marxe fluvial do Miño, fixeron, bueno, realmente non un carril bici, para persoas, para bicis. Me gusta especialmente, se fixades na foto, o material que utilizan, porque non necesitas bici de montaña, podes ir cunha bici normal. Neste caso, no de Portugal, creo que é bastante grande, son como 30 kilómetros. Nos o que propoñemos, oxalá tuviéramos 30 kilómetros, pero propoñemos unha ecovía dende o Salgueiral, que xa hai unha parte aí que hai un camiño, polo que vimos pode ir desde o Salgueiral ata prácticamente Vilamartín, hasta Penouta. Digo que xa hai, realmente se sale do Salgueiral, xa hai un camiño que vas andando, antes de dar a carretera hai un pedrusco ali enorme, hai como outro desvío, por aí se podería facer, e chegas xusto ao, creo que o polígono onde está a ponte. Aí hai moitísimo terreno. Con isto teríamos máis ou menos ida e volta uns 10 kilómetros que, bueno, está ben, xa é unha boa medida para a bicicleta, para ir a correr, para pasear. Tamén o tema é o seguinte, o sea, tú podes ir por aí, me dices, podes ir por Arnao, pero que aí van coches. Entonces, se van coches xa non vas tranquilo ca bicicleta, xa non vas tranquilo cun can, xa non é o mismo. A idea é isto de ir por unha ruta que non te aparece un coche ou unha moto. Entonces, bueno, simplemente o que pedimos é a creación, o estudio da creación deste ecocarril do barco a Vilamartín. Gracias. Polo Partido Popular, Maite. Hola, boas tardes. Consideramos que é importante ter en conta este carril, se non se tivo en consideración ao realizar o proxecto da Senda Verde, pero dado que descoñecemos os impedimentos que podan alegar Confederación Hidrográfica, Miñosil, entre outras, ou camiños, se afecta a camiños municipais,
Vamos neste punto deixarlle o turno da palabra aos nosos compañeros do PSOE, que probablemente poderán esclarecer mellor detalles deste proxecto, xa que como o plantexaron o da Senda Verde sabrán o mellor. Pero por outra banda tamén nos gustaría saber que nos dixesen que percorrido levaría, xa que esta moción está pouco definida, o sea, non se expón con claridade cal sería o proxecto. Entonces, tamén nos gustaría saber por que marxen transcurriría, se pola dereita, pola esquerda, ambas as dúas. Despois tamén se implicaría cesión de terreos de titularidade privada, posto que ahora mesmo non hai camiño e se pretendemos que pase en bicis, esta ecosenda debería ser máis amplia. E tamén, para finalizar, gustaríanos saber se se tivo en conta concellos veciños ao levar esta proposta. Nada máis. Moitas gracias, Diana. Ben, boa tarde a todos e todas. Na súa moción fala de que as nosas ideas son algo vagas, que non profundizan nunha ruta específica nin en datas para levar a cabo os proxectos. Acaba de dicir que non existe nada ben detallado. Aquí traigo unha memoria do ano 2003 na que ten detallado perfectamente unha ruta da Senda Verde. Dende o ano 2003 o Concello do Barco xunto co Concello de Vilamartín e co Concello da Rúa estiveron intentando levar a cabo a creación dunha senda verde nas marxes do río Sil. Esta ruta, como ben se recolle nesta memoria que aquí traigo, serve tanto para a ruta peatonal como para a práctica de actividades de esparcemento e deportivas, como poden ser o senderismo, o atletismo e o ciclismo, que é o que vostede nos trae aquí. A ruta parte da zona do Malecón, xunto ao Porto da Barca, cunha lonxitude de 1.300 metros ata o arroio Mariñán, continúa pola pasarela de madeira que cruza este río, seguimos polo camiño que nos leva ata Arcos, a fábrica de pizarra, o campo de fútbol de Vilamartín e ata a presa de Valencia do Sil. E aquí propoñíase daquela facer unha pasarela tipo ponte colgante que iba por a rúa para evitar que se pasase por a carretera nacional 536, seguindo pola rúa ata chegar ao Aguillón. Dos distintos tramos do recorrido, complétase unha senda duns 14,5 km, que se se fai de ida e volta, sí que chegaríamos aos 30 que decía vostede na súa exposición. O presuposto para estas obras ascendían no ano 2003 a 762.671 euros. En unha nova memoria realizada no ano 2009, o sea que non hai unha, hai varias, ascendía a 1.381.455 euros. Sí que hai que facer expropiacións de moitas parcelas, como comentaba a compañeira do Partido Popular. Aquí teñen, por exemplo, un dos planos para que vexan que sí que está ben descrita, está en planos, está en presuposto, está en memorias, o sea que sí que está non unha ecovía como tal, pero serviría para utilizar de carril bici. Este proxecto plantexouse tanto no goberno bipartito da Xunta como no goberno do PP como no Ministerio do Goberno de España. A moción que presentan trátase dunha actuación integral de todos os concellos implicadas nesta senda, neste caso que presenta o Barco de Vilamartín, que lle correspondería executalo á Xunta ou ao Ministerio, pero non ao Concello do Barco de Valdeorras, xa que nós non temos competencias fora dos nosos límites territoriais. Resulta gracioso que non fai moitos meses, cando se propuxo realizar a senda de Viloira, que, por certo, os compañeiros vosos anteriores votaron a favor do mesma, vostedes abstuvéronse e non apoiaron para realizala, cando eso sí que é competencia deste Concello. E agora queren realizar outra senda que, bueno, chámanlle ecocarril en vez de senda verde. Pois ben, por todo anteriormente exposto, e dado que a súa moción insta ao Concello do Barco a realizar o ecocarril e non insta á Xunta ou ao Goberno de España, que serían os que terían esta competencia, ni tampouco conta co Concello de Villamartín para realizar o mesmo, este grupo vai votar en contra da súa moción. Moitas gracias, Diana. Javier. Vale, bueno, usted mismo está dicindo de 2003, sabemos evidentemente que había unha senda verde, pero de 2003 hasta ahora que se fixo a nivel práctico, me refiro. Pero empezouse a facer algo. Executouse algo. Propúxose para executalo. A ver, perdona, claro, que estamos nun pleno, non é un debate callejero, quero decir, hai un turno de intervención. Sí, evidentemente no que nos propoñemos faltan detalles e nos parecía moito máis accesible facer eso, 10 km que facer
que ir adiante ca Senda Verde, que leva estancado desde 2003, me está dicindo que salen cousas no 2009, pero que non sigue sin moverse. Que pasou co Salgueiral, que se fixo un estudio, se gastou non sei canto diñeiro, tampouco pasou nada. Ao final, é que non se está movendo nada. Estamos intentando poñer en debate que hai que facer algo. Estamos falando de 20 anos, seguimos sen ter pois algo que fai no norte de Portugal. Que están facendo eles ben que non facemos nós, para que poidan utilizar os fondos da Unión Europea e facer unha cousa así entre varios municipios e colaboración. Evidentemente haberá que falar con Vilamartín, claro, pero eso se supón. Esa moción non é un proxecto detallado, é simplemente lanzar a idea. Contestando a voceira do Partido Popular, nada, que sí, que evidentemente, claro, eso incluiría a hidrográfica, pero eso xa o sabemos, todo o que ten que ver co río inclui hidrográfica. En a moción hai un mapa, puxen aquí un mapa de Google Maps por onde debería ir, supónse o ecocarril. Bueno, nada máis pola miña parte. Moitas gracias. Maite? Bueno, como xa dixen, esta moción está pouco definida, ao final é unha proposta, nos obviamente este tipo de propostas vámolas a apoiar, e unha das debate que era si non se había contemplado na Senda Verde que se incorpora, pois perfecto. En principio pues estaríamos a favor por esa parte, pero quedando claro de que non é unha moción definida, o sea, ao final é unha proposta e que considero que cando se presenta unha moción pois é para aprobar algo que teña que este ben definido, un proxecto e demais. Nada. Moitas gracias, Maite. Diana, algo máis? No, nada, simplemente decir que o do Salgueira non se fixo porque non nos deixou Confederación Hidrográfica. O sea, non é que non queiramos nos facer cousas, é que nos poñen impedimentos. E estas sendas non se fixeron porque tampouco nos deron o permiso na Xunta ou no Ministerio. Pero o Concello do Barco non é naide para meterse no Concello de Vilamartín. Bueno, pois eu non sei se hai algunha intervención máis. Eu creo que está bastante aclaradas as ideas, eu creo que está bastante debatido. Houve 2 turnos de intervencións, tampouco vamos a estar aquí toda a tarde rebatindo e debatindo. A ver, a moción defendeu na Javier, Manuel tamén quere intervir Antonio. A ver, isto volvo a decir o mismo. Temos hai unha dinámica de debate que eu creo que deberíamos de respetar todos. Evidentemente, o intervinte por parte do BNG foi Javier, por parte do Partido Popular foi Maite, e agora foi Diana, e o alcalde ten a potestade de cerrar o debate. Así que eu vou non a cerrar, voulles a decir 4 cousas no sentido positivas, evidentemente. Primeiro, nós estamos totalmente de acordo con esa senda, e de feito, desde hai máis de 20 anos xa se intentou poñer en marcha, pero é unha senda supramunicipal. Entón, ao ser supramunicipal xa yo deixou ben claro tanto a concelleira do PSDG como a concelleira do PP. Nós non temos potestad para decirlle ao Concello do Lao que, oiga, ten que meterse usted en un gasto de 300 ou 500 mil euros para facer unha senda. Nós sí que podremos instar a outro organismo superior. Bueno, pois entonces ao mellor o problema é que na moción vostedes están instando ao Concello do Barco. Ao mellor tiña que ser, pois instemos ao Goberno de España ou instemos a Xunta de Galicia ou os 2 organismos para que nos fagan esa senda. Déronselle moitísimas voltas, mire, entre elas, e de feito o alcalde de Vilamartín xa arrancara con un trozo que eu non sei se dan vostedes conta cando baixan de San Miguel de Outeiro, cando van hacia a rúa, ali agora hai unha bifurcación do camiño de inverno, e inicialmente o camiño de inverno iba pola carretera, pola 536, a Nacional 536, que empata coa OU 536, que é da Xunta de Galicia, que é ese tramiño que está á salida da rúa vindo hacia o Barco. Eses 2 trozos de carretera, un é do Estado e outro é da Xunta de Galicia. E aí se lles planteara facer unha solución semellante á que fixeron en Sobradelo, que colgaron a parte de peatonal, colgaron a da carretera e está colgada sobre o río, e é unha solución estupenda. Aquí parece que nadie recibiu ese guante, e tiñamos xa, estaba de feito nos planos, está perfectamente definida a senda. Entón, bueno, pues terémola que retomar, pero claro, o alcalde do Barco ou o Concello do Barco, mellor dito,
ten a capacidade que ten. Nesto temos que ser temos que ir en varios concellos na mesma línea. Eu non sei se os demais concellos están por esta labor. Eu entendería que sí, porque o que se está pedindo é algo bo para a comarca, non? E segundo, xa yo dixo tamén a concelleira Diana, o Salgueiral fixos ese estudio pensando que era viable, e cando se lle planteou a Confederación Hidrográfica, o primeiro que nos dixo é que eso é leito do río. O Salgueiral ahora mismo é leito do río, aí non se pode facer nada prácticamente. O que eles permitan unha playa fluvial e pouquiño máis podremos facer aí, pero eso sí que nos deu pé para salcar a solución da senda hacia Viloira. E con respecto ao que decía vostede de Portugal, en Portugal hai unhos entes que non temos aquí, que son as cámaras. As cámaras son como entes supramunicipales que collen un ámbito territorial semellante ao que é a comarca nosa, co cual eles teñen unha capacidade de actuación moito mellor e máis rápida que a nosa. Bueno, pois en todo caso, eu creo que votamos, votos a favor, 3 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, abstencións, 5 abstencións. Queda rexeitada a moción. E logo temos, a continuación, temos 2 mocións que entraron por vía de urxencia do Partido Popular, que tamén hai que ratificar. Entendo, señor secretario, que ratificaremos unha a unha a súa inclusión na orde do día. Non sei qual é a primeira que entrou. Vale, unha moción para instar ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostenible a revisión, reparación e mantenimiento urgente del viaducto del Estrecho sobre el río Sil. Entendo que ratificamos a inclusión na orde do día, votamos, votos a favor, por unanimidade. Quen vai a defender? Tamayo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Es una moción para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la revisión, reparación y mantenimiento urgente del viaducto del Estrecho sobre el río Sil, en la Nacional 120. El viaducto del Estrecho sobre el río Sil, situado en la carretera nacional 120, constituye una infraestructura estratégica de primer orden para el municipio de Barco de Valdeorras y para toda la comarca, al ser una vía fundamental de comunicación, transporte de mercancías y desplazamiento diario de la población entre comarcas limítrofes de las comunidades autónomas de Galicia y Castilla-León. En fechas recientes, conocidas también al menos desde 2020, se ha constatado la aparición de fisuras, grietas visibles en la estructura del citado viaducto, circunstancia que ha generado una lógica preocupación social entre vecinos, usuarios habituales de la vía y agentes económicos del territorio, ante los posibles riesgos para la seguridad vial y estructural de la infraestructura. Estas patologías constructivas ponen de manifiesto la necesidad de una revisión técnica exhaustiva y de actuaciones de reparación y mantenimiento adecuadas, competencias que corresponden al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como titular de la Red Nacional de Carreteras. La situación descrita no puede analizarse de forma aislada. En los últimos tiempos se viene observando una preocupante falta de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en la Red Nacional de Carreteras como en la red ferroviaria, lo que ha dado lugar a numerosos episodios de alarma social, incidencias graves y riesgos potenciales para la seguridad de las personas. La ausencia de una política sostenida y suficiente de conservación de infraestructuras críticas supone un peligro evidente y contrario al interés general. Las infraestructuras de transporte no solo deben construirse, sino mantenerse de forma continua, rigurosa y planificada, garantizando su seguridad, funcionalidad y durabilidad. La falta de intervención temprana ante daños estructurales puede derivar en un deterioro acelerado, con consecuencias mucho más graves y costosas para el futuro. Por todo ello, el Concello de Barco, como administración más cercana a la ciudadanía y directamente afectada por esta situación, considera imprescindible instar al Ministerio competente a actuar de manera inmediata y responsable, priorizando la seguridad y el interés público. Aporto en el informe también un par de fotografías y una nota de prensa también que se hace eco de los daños que tiene el viaducto, ¿no? Aquí lo podéis, está en el informe. Entonces, como conclusión, la aprobación de esta moción supone una defensa firme del interés general,
la seguridad ciudadana y el derecho de la población a unas infraestructuras seguras y adecuadamente mantenidas, reclamando a la Administración General del Estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de conservación de infraestructuras públicas. Y por todo ello, el Grupo Popular do Barco solicita, primero, instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que proceda con carácter urgente a la inspección técnica integral del viaducto, evaluando el alcance real de las fisuras y grietas detectadas y su posible afección a la seguridad estructural y vial. Segundo, solicitar la ejecución inmediata de las obras de reparación y refuerzo y mantenimiento que resulten necesarias, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios y durabilidad de la infraestructura. Tercero, exigir al Ministerio de Transporte la adopción de un plan de mantenimiento preventivo adecuado y suficiente para la Nacional 120. Como desde este Concello también se ha venido demandando en numerosas ocasiones, en diferentes plenos, ¿no?, evitando que la falta de conservación derive en situaciones de riesgo o alarma social. Cuarto, manifestar la preocupación institucional del Concello do Barco ante la reiterada falta de mantenimiento que se viene observando tanto en la red estatal de carretera como en la red ferroviaria y el peligro que ello conlleva para la seguridad de las personas y el correcto funcionamiento de servicios esenciales. Y quinto, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Subdelegación del Gobierno y a la Xunta de Galicia a los efectos oportunos. Sí. Gracias. Benegá, Manuel. Sí. Como todos sabemos, en numerosas ocasións neste pleno amosamos a preocupación pola situación das estradas, en particular pola situación da Nacional 120. Concretamente, o BNG traía ao pleno de xuño de 2025 unha moción para demandar a execución inmediata e integral das obras de reparación da Nacional 120. Camiño do ano da moción segue o mal estado da Nacional 120. Por iso tamén nos valen para aquí as palabras do señor alcalde nos medios, concretamente era en Onda Cero: non nos podemos acomodar ao deterioro da sanidade. Non nos acomodemos a ter unhas comunicacións deficientes na nosa comarca, sexan estradas ou sexa ferrocarril. A comarca necesita con urxencia unhas boas comunicacións. Non sabemos se se nos dirá que a greta ou fisura do viaduto non é tal, senón algo que xa apareceu cando se construíu e que non extraña perigo. Pero é normal a preocupación da xente polo mantemento das vías, estradas e ferrocarril. Estámoslo vendo estes días. Non chega con que o ministro de Transportes diga que se cambiaron e revisaron as vías do tren, se despois automáticamente diminuímos a velocidade do tren por todo o Estado por medo a accidentes. Igual pode pasar neste caso, que non nos fiemos do que diga o Ministerio. Por iso, desde o BNG pedimos ao señor alcalde e ao Concello do Barco que non nos acomodemos ao deterioro das comunicacións na nosa comarca. Se o Partido Popular se interesase de igual xeito pola situación da sanidade na comarca e fose reivindicativo ante a Xunta, igual non tiñamos que estar continuamente manifestándonos, pero o PP, con relación á sanidade, sí que se acomoda ao seu deterioro para non molestar os seus compañeiros da Xunta. Igual que se acomoda cando a responsabilidade da estrada é da Xunta, como ocorre ca ou 121 ca Icaraveiga, con gretas e derrubamentos preto do Barco que duran anos e que a Xunta non arranxa nin o PP do Barco o reclama. O inconformismo coa situación das comunicacións e da sanidade é algo que toda a veciñanza da comarca nos exixe aos grupos políticos que representamos neste salón de plémonos. Así que non nos acomodemos ao deterioro. Xa, moitas gracias. Bueno, pois neste caso tócame a min un pouco máis pola parte técnica. Eu diríalle, neste caso, o voceiro, o concelleiro do Partido Popular, que foi o que defendeu a moción, vostede nos presenta unha moción na que aporta unha documentación que vostede sacou de algún medio de comunicación, e aquí nos dice que fisura visible en el viaducto del Estrecho, Nacional 120, de fecha 29 de xaneiro de 2026, de AF2 Toral. Bueno, pois se vostedes presentaron esta moción estes días, quere decir que o día seguinte este mismo medio sacou esta outra información. Podían a vostedes tamén haber aportado o informe
ou a propia moción, e dice: Transportes garantiza la seguridad del viaducto del Estrecho en la Nacional 120 tras varias inspecciones técnicas. Hai máis, Transporte tutela unha grieta en el viaducto que une el Bierzo con Valdeorras, pero isto non é unha tutela de fai 4 días, isto ven desde o ano 2013, os ingenieros, vostede que é técnico, e vostede que sabe como funciona unha estrutura, sabe que hai gretas e hai gretas, hai fisuras, hai gretas que son estruturales, hai gretas que forman parte da propia estrutura e non ten maior problema, e xa no ano 2013 decían os técnicos que aquí ahora mismo eu creo que isto non é unha discusión política, é unha discusión entre técnicos, e se os técnicos nos dicen, os ingenieros que saben desto, probablemente máis polo menos que a min, nos dicen que esto está tutorado, que se identificó que la grieta no era una rotura de la estructura principal, sino una fisura en el paramento exterior, que la fisura estaba dentro de los parámetros de control, que no afectaba a la armadura activa, es decir, los cables de acero internos que sostienen el puente, y la acción que se planteó no 2013 xa, en lugar de una reparación que ocultara el defecto, se optó por la monitorización con testigos. Os testigos son distintos elementos que se colocan na propia fisura para ver si está activa, si vai ampliándose ou non se vai ampliando, son cousas moi sencilliñas, para verificar se había movimento ou ensanchamiento. Así que eu hoxe falei co responsable de carreteras daqui da provincia, ese tema, como está aí no estreito, está no límite entre as dúas comunidades, está aí o levando Carreteras de León, pero el ten falado constantemente con León, cos seus compañeiros de León, e me dice o mismo que dicen estes informes, é dicir, que non reviste ninguna gravedad, que está dentro dos parámetros admisibles, que é unha fisura que hai aí nun puente, claro, é unha fisura moito máis grande que a que nos pode aparecer nun edificio de viviendas. Tamén a estrutura é unha estrutura como moito máis, de un tamaño moito máis grande, non? Decía o voceiro do BNG que non nos fiemos do que diga o Ministerio. Oiga, eu creo que isto é moi grave, porque quen está falando, a ver, o ministro, eu entendo que o ministro, o director xeral de carreteras, ou o secretario de Estado de Infraestructuras ou de Medio Ambiente dirá o que dicen os técnicos. Por lo tanto, se non nos fiamos do que nos está dicindo alguén que está asesorado por unhos técnicos que son os que realmente saben do tema, pois temos un problema grave. Pero entón tampouco nos podremos fiar nalgún momento dado do que nos digan da sanidade, ou do que nos diga o médico de turno sobre unha pandemia ou sobre unha, bueno, en fin, calquera situación crítica. Eu creo que dos técnicos, eu será porque son técnico, pero eu me fío dos técnicos e penso que son rigurosos a hora de emitir os seus informes, porque ademais lles vai unha parte da súa vida nelo, porque un informe mal emitido, pois ao mellor podelle custar hasta un problema penal, non? Entón, en todo caso, eu creo que, primeiro, o sesgo na información, o que non debemos é alarmar, e eu, neste caso, me estou fiando do que dicen os técnicos, non de ningún político, pero eu creo que non debemos alarmar a población. Evidentemente, alguén que desconoce o tema eu non sei se recordan vostedes, fai non moitos meses ou anos, no hospital aparecera unha fisura, ou unha grieta. Non era unha grieta, era unha xunta estrutural do propio edificio, de dúas estruturas que están unidas en paralelo, e que saltou a xunta esta que se lle pon o tapaxuntas, e claro, se asustou a xente. Oiga, forma parte da propia estrutura, así que non alarmemos. En todo caso, con respecto ao que decía tamén o voceiro do Partido Popular con respecto ao mantenimento das redes, oiga, non hai máis que buscar estou falando das redes ferroviarias e de carreteras, nas redes en internet, as inversións que se foron facendo ao longo do tempo, e mire, por kilómetro de vía férrea no ano 2018, o último orzamento do goberno do Partido Popular a nivel nacional, se invertiron 45.000 euros por kilómetro de rede. Actualmente estás invertindo 71.000, que non son suficientes, pois ao mellor non son os óptimos, pode ser, pero estás invirtindo máis dun 50% en cuestión de 6 anos ou 7 anos. Así que eu creo que neso tampouco podemos, decir que hai unha deixadez, non? E con respecto á Nacional 120, pois é certo que non está nunhas condicións
nada favorables, por non decir outra palabra, pero sí que tamén é certo que fai uns días, o día 9 de xaneiro, concretamente, o Ministerio acaba de adxudicar dúas obras de reparacións, unha que vai entre a salida do último túnel en Biobra hasta o embalse de San Martiño, de 541.000 euros, e outra que vai desde o embalse de San Martiño hasta pasar Quiroga un pouco máis adiante, onde está ali na zona do Lor, 855.000 euros, en total 1.400.000 euros, son reparacións, non é unha capa de rodadura continua como nos gustaría, pero bueno, pero algo é algo. Quero dicir que é certo que non nos debemos de acomodar en todo, pero polo menos hai algo que durante a etapa do goberno do Partido Popular non houve nada, foi cero en inversión de reparacións. E por a miña parte nesta primeira intervención nada máis. Manuel. Sí, eu non digo que non nos fiemos do Ministerio, dicía que é normal que a desconfianza da xente vende o que pasa coas afirmacións do ministro e as vías do tren, non? Tamai, José Luis. Bueno, también se han hecho preguntas en el Congreso de los Diputados, precisamente pues, por una serie de diputados que han hecho, enterándose de la información, pues han emitido una serie de respuestas por parte del Ministerio. Entonces, una de las cuestiones son, pues lo voy a leer textualmente, ¿desde qué fecha concreta tiene conocimiento el Ministerio de esta fisura o grieta? ¿Desde qué fecha está monitorizada? Porque, lógicamente, si hay un conocimiento del año 2013, me imagino que ese dato lo podrán facilitar, ¿no? El alcance también. ¿Qué actuaciones concretas está realizando el Ministerio y tiene previstas respecto de la fisura o grieta? Se solicita la siguiente información: fechas y resultados de las últimas inspecciones realizadas, sistema de auscultación o monitorización, parámetros controlados y criterios o umbrales de alerta, medidas preventivas cautelares previstas y medidas correctoras previstas en caso de empeoramiento. Bueno, hay alguna más, ¿no? Pero en definitiva, yo lo que sí viene a colación esto en realidad, pues por las numerosas demandas que hace el Concello del estado de la Nacional 120. Entonces, cuando ha aparecido la fotografía y la noticia de la que se han hecho eco los medios locales de esa fisura, pues me parece muy conveniente, llegado el caso, traerlo y que nos pronunciemos de algún modo si hay un apoyo a la exigencia de que se haga un mantenimiento más exhaustivo de lo que se puede comprobar que se ha ido haciendo en determinadas vías de comunicación, ya sean de tráfico rodado o de tráfico ferroviario. En definitiva es eso. Bueno, pois moitas gracias. Constame as preguntas esas, tamén desde a subdelegación do Goberno e desde a Dirección Provincial de Carreteras constan esas preguntas e tamén lles consta que o Ministerio está preparando un informe para contestar, como é lógico, a uns diputados que fan unha serie de preguntas. En todo caso, eu creo que o tema está bastante debatido, así que pasamos á votación. Votos a favor da moción, 8 votos a favor, votos en contra, 9, queda rexeitada a moción. Moitas gracias. E pasamos á seguinte moción, que tamén é unha moción do Partido Popular, na que hai que ratificar tamén a súa inclusión na orde do día. É unha moción sobre a adaptación de alineación para rectificación de alineación actual existente en calle Santo Tirso e a corrección de erro en la ficha urbanística 77 del catálogo de protección. Ratificamos a inclusión na orde do día por unanimidade. Moitas gracias. ¿Quién vaya a defenderla? También, José Luis. Buenas tardes de nuevo. Vamos a ver. Es sobre la moción sobre adaptación, rectificación de alineación actual existente en la calle Santo Tirso y la corrección de error en la ficha urbanística 77 del catálogo de protección del Plan General, ¿no? La correcta definición de las alineaciones oficiales del viario público y la exactitud de la documentación urbanística y patrimonial constituyen elementos esenciales para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, la adecuada gestión urbanística y la protección efectiva del patrimonio cultural.
Las vías urbanas con amplias anchuras pueden mostrarse muy convenientes como elementos conectores urbanos, pero incluirlas en todas las tramas residenciales, más aun cuando éstas son antiguas, un crecimiento de la población en el que ha sido producido durante siglos, como es la calle de la que estamos hablando, crean problemas que conviene replantearse su introducción. Este es el caso que analizamos a continuación. En la calle Santo Tirso, en este municipio, se ha constatado que la implantación de un viario de una anchura de 12 metros tiene difícil encaje en la trama urbana existente y ocasiona que determinados inmuebles consolidados de décadas anteriores queden afectados por esta alineación, ocasionando que estas casas y edificios queden fuera de ordenación, con los perjuicios y problemas legales que acarrea a sus propietarios. Hay un par de fotografías en el informe, una del tramo general. Yo he sacado el tramo más afectado y que viene a colación con el principal tema que se trata también aquí sobre la alineación, o mejor dicho, se podría incluso de algún modo tomar una consideración favorable, ¿no? Entonces, bien, efectivamente, vamos a ver, cuando se desarrolla un plan general, intervienen varios agentes, y los agentes principales que intervienen evidentemente son el marco normativo, que viene controlado y dirigido pues por la Xunta, Diputación, y después también el Ayuntamiento y el planificador, ¿no? En definitiva, hay anchos de calles que pueden ser interesantes, para facilitar la comunicación. En este caso se estableció, al ser una vía de Diputación, 12 metros entre fachadas, ¿no? Entonces 12 metros da, claro, efectivamente, si nosotros miramos el camino de que es una subida de la zona donde está la iglesia, dejamos el arroyo, vamos subiendo, además hay una curva un poco incómoda porque hay una edificación que verdaderamente invade a lo que es la anchura, y después a partir de ahí va con cierta comodidad el viario, pero es muy estrecho. Es evidente que el viario es muy estrecho y se puede ver en el dibujo, porque efectivamente de esta línea a esta línea es por donde se cruzan los dos vehículos, uno el que sube y otro el que baja. En definitiva, vemos que la anchura que se marca de la alineación es mucho mayor, son 12 metros. Pues 12 metros, cuando se intenta trazar en determinadas zonas de la localidad, como es esta, pues pasa lo que pasa, que es verdaderamente como pasar un elefante por una cacharrería, que al final hay que hacer algo y lo que hace es trazar una línea abstracta y deja determinados inmuebles fuera de ordenación. Fuera de ordenación implica que van a tener dificultades imposibilidades de reconstrucción, porque si tienen que hacer esa reconstrucción o renovación de ese edificio o rehabilitación, pues efectivamente tienen que alinearse a la línea que se le ha dado. Bien, quiero hacerlo un poquitín, no leerlo tal cual textualmente, porque bueno, aquí en la siguiente parte del informe lo que comento es que en esta imagen del tramo de la mencionada calle de la zona subida hasta la parte alta, entre los 30 al 61, en ellos queda patente que quedan afectadas varias viviendas. Enumero las referencias catastrales, y para que quede entendible, pues efectivamente vemos aquí la línea, una aquí que se respeta, ¿vale?, que coge la línea y que queda respetada, y después se sigue manteniendo la línea de 12 metros. Y entonces corta una propiedad, que es una referencia catastral, corta la otra, corta la siguiente, corta aquí a otras 4 propiedades, que no sé si serán, me refiero, 4 referencias catastrales, que no sé si son propietarios individuales, y finalmente a un edificio de viviendas, que para mí es el caso más importante en realidad, el que yo creo que habría que corregir, porque enfrente en el otro lado pues sí hay sitio verdaderamente para introducir la línea. Entonces ahí en ese caso, en ese edificio de viviendas, pues quedan afectados, son 6 pisos, bajo comercial y sus dependencias de garajes y trasteros. Un edificio que consiguió licencia en el año 90 y tantos, 91 me parece que es, que cuando ya se le dio de alta, pues
pues el planificador debería haberse dado cuenta y haber optado por una alineación que no se metiera en ese punto. Ya lo comentamos también en alguna comisión de obra también, ¿no? Que se podría trasladar y decía que sí, que podía ser factible hacer ese acomodo, ¿no? En definitiva. Bien, eso por el lado que corresponde con los inmuebles que están afectados, ¿no? Hay otro dentro de esta moción. Dentro de esta moción he detectado también que hay un error material en la ficha urbanística correspondiente a un inmueble incluido en el catálogo de protección por su valor patrimonial. Error que afecta a la correcta identificación de la ficha 77, ficha que traigo aquí. Siempre viene la ficha viene identificando con una fotografía del inmueble, de la casa, la ubicación. Y la cuestión es que esta ficha, la sorpresa ha sido que cuando yo he buscado la casa que está protegida, que es esta, no se corresponde con la que viene aquí, en la que se le ha hecho el achaflanado y se ha permitido para que esa casa quede sin tener que quede protegida, en definitiva. La casa que queda protegida es la que he pintado aquí de amarillo, lo he pintado con un amarillo sobre el plano azul, con lo cual lo veréis aquí con un tono verdoso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta casa que está protegida? Que verdaderamente se está metiendo hasta la mitad de la calle. Si la protegemos, esta línea ya, aunque, si queda protegida como tal dice el catálogo que debe protegerse ese inmueble, es que ya la línea de 12 metros, aquí en este trozo la estrangulamos a 6 metros de anchura. Claro, queda muy diferente al dibujito que quedaba en el plan general, que casi invadía, como quien dice, como mucho 80 centímetros se puede medir estando a escala. Y aquí es que se introduce casi a la mitad del viario de 12 metros. Entonces, si al final se va a tener que, por el catálogo que está de protección, tener que alinearlo salvando ese elemento catalogado, pierde el sentido, pues verdaderamente tener que andar derribando, llegado el caso, o quitarle el derecho de poder arreglar a estos vecinos. Es eso, simplemente. Yo creo que toda normativa que se vaya desarrollando, pues tiene que, si se le detecta alguna cosa que puede ser mejorable, es como una maquinaria. Esa maquinaria, pues igual es conveniente cambiarle eso que igual no está haciendo bien la medición o cualquier cosa que no está funcionando bien. Y forma parte del cometido que yo entiendo que yo, por ejemplo, como técnico, como arquitecto, pues en ese caso creo, porque son muchas mociones las que yo llevo normalmente para intentar ir mejorando en los aspectos que vaya detectando y que puedo ir promoviendo en mociones, y este es uno de ellos, sobre todo sabiendo que además se va a abordar la obra que va a empezar aquí precisamente frente al edificio y frente al colegio que hay, y allí, en este caso, esta parte de aquí, esta alineación sí se podría desviar y no afectaría a nada más que a unos terrenos que no tienen edificación, y dejaríamos libre también ese edificio de vivienda que obtuvo su licencia en su momento. Es eso el comentario que quería hacer y es la moción que viene. Entonces, como conclusión, leo la conclusión. De conformidad con la legislación urbanística vigente, las administraciones públicas tienen la potestad y el deber de rectificar de oficio los errores materiales de hecho o aritméticos, así como de ajustar las determinaciones del planeamiento cuando se acredite su falta de adecuación a la realidad física consolidada, siempre que ello no suponga una modificación sustancial del mismo. Creo que este es el caso. Por todo lo anterior, se considera necesario iniciar los trámites oportunos para la rectificación de las alineaciones oficiales de la calle Santo Tirso y la corrección del error existente en la ficha urbanística del catálogo de protección, con el fin de dotar de mayor claridad, coherencia y seguridad jurídica a la normativa municipal. Y por todo ello, el Grupo Popular de Obarco solicita primero iniciar el expediente administrativo para rectificación de las alineaciones oficiales de la calle Santo Tirso, ajustándolas a la realidad física consolidada
y a la edificación existente, siempre que sea posible, lógicamente, y se tenga en consideración, previo informe de los servicios técnicos y jurídicos municipales. Segundo, proceder a la corrección del error material detectado en la ficha urbanística. Eso es inevitable, habrá que hacerlo. Ya hablé con Jorge, yo, el arquitecto municipal, y me dijo que ya se había dado cuenta, pero que no sabía. Pero bueno, es una de las cosas que habría que corregir. Cuando esa edificación catalogada se vea que se está metiendo hasta la mitad de los 12 metros, la alineación igual de los 12 metros, pues no pasaría nada, pues porque en algún punto, llegado el caso, se acomoden ese viario de 12 metros a una anchura algo más estrecha, porque el punto más estrecho es el que va a dar esa casa que tiene catálogo, ¿no? Entonces, tercero, solicitar los informes técnicos y, en su caso, sectoriales que resulten preceptivos, incluidos los relativos a patrimonio cultural, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa urbanística y patrimonial vigente. Cuarto, someter la rectificación de alineaciones y la corrección de la ficha urbanística a los trámites de información pública y audiencia a los interesados que legalmente procedan, garantizando la transparencia y la participación ciudadana. Y quinto, facultar a la Alcaldía Presidencia para la realización de cuantas actuaciones administrativas sean necesarias para la ejecución y efectividad de los presentes acuerdos. Muchas gracias. Xa, gracias polo BNG. Noa. Moi boa tarde. Bueno, primeiramente apuntar que dende o BNG non imos a analizar ou debater as cuestións técnicas que aquí se plantean, porque obviamente estes tres concelleiros ou o resto de militantes que hai no BNG de Valdeorras somos totalmente legos nesta materia, e obviamente sería unha temeridade debater esta cuestión dende a perspectiva técnica, pero sí que queríamos afondar bueno, mínimamente na cuestión dende unha perspectiva política e dende unha perspectiva procedimental. Dende o BNG sempre acreditamos que o urbanismo non pode abordarse únicamente dende a óptica dun problema inmediato nin dun caso concreto. Cando se fala de alineacións, viarios e planeamento, hai que pensar no concello que queremos hoxe, pero tamén no concello que queremos dentro de 50 ou dentro de 100 anos. Iso obriga a ter unha amplitude de miras, evitar solucións puntuais. Obríganos a defender un modelo de desenvolvemento ordenado, sustentable e respetuoso coa trama urbana e co patrimonio, sen improvisacións nin actuacións a demanda ou a foco. A dúbida que se lle plantea ao BNG, por certo, grazas por considerarnos o noso local un punto de referencia dentro do barco. Toda a vida foi a esquina de Cuatro Camiños, pero ahora pasou a ser a esquina do BNG. Bueno, anécdotas aparte, que a dúbida que a nos se nos plantea é se estamos realmente ante un erro material ou ante unha determinación de planeamento que agocha unha revisión encuberta do pexón, porque se trata dun erro material de carácter tipográfico, como realmente parece, pois nós non acabamos de entender moi ben porque se aborda o mesmo a través dunha moción para ser debatida no pleno, cousa que tería máis sentido se estivéramos ante un suposto de irregularidades que afectan a efectos sustanciais, e non se emprega esta modificación a través dun procedimento administrativo, como podería ser unha vía do recurso de reposición polos interesados, que sería a ferramenta procedimental máis acaída neste caso. Outro elemento, xa por último, que non se pode obviar é que ao beiro do pexón xa existan vivendas ou edificacións executadas conforme a normativa actual, e de ser así unha modificación das alineacións podería resolver uns problemas, pero tamén xerar outros novos, perxudicando a persoas que actuaron conforme a legalidade vixente. Con todos os temas dende o BNG tratamos de ser responsáveis, e este obviamente non é unha excepción. Debemos ser especialmente cuidadosos á hora de executar cambios que poidan crear inseguridades xurídicas ou agravios comparativos entre a veciñanza, non? Polos posto, pois, nos ímonos abster nesta cuestión.
Moitas gracias, Noa. Bueno, pois eu dúas cousiñas solo, dous apuntamentos, porque tampouco vamos a entrar en debate dunha reclamación técnica que debería de haber entrado polo rexistro do Concello, que foi convertido nunha moción. Unha moción suele ser un tema de interese público, de interese xeral, que se marcan pois líneas políticas, que entendemos que bueno, pois este tema debería de ir por aquí e por alá, pero non de unha corrección de un erro que ademais, vostede sabe, cando se aproba un pexón, cando se aproba un plan xeral de ordenación municipal, logo de todos os pasos previos que hai, que vostede sabe que son moitos, pero moitos, empezando xa por, mire, eu saquei por curiosidade, collen, saquei da lei do suelo de Galicia, pois o extracto de procedimento para a aprobación del Plan General de Ordenación Municipal, que é o mismo procedimento para unha modificación destas, que sería unha modificación sustancial porque afecta a un sistema xeral como é unha carretera, porque non é só unha corrección de erros, é dicir, aquí hai unha carretera que se vería afectada por esa modificación. Isto é tremendo, 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 todos os pasos que aquí hai, cando ademais habría que ter un informe xurídico técnico, que nós non o temos, nós ningún dos que estamos aquí, os concelleiros, suscribo as palabras de Noa, non somos quen, ou eu polo menos penso que non somos quen, de entender da complexidade que é o urbanismo, e a donde quería chegar, e vostede sabe tamén que cando se redacta e cando se vai a aprobar un plan xeral de ordenación municipal hai un período de exposición pública que creo que suele ser de 2 meses, xa non é un mes que é o habitual para unha exposición pública de cualquier tipo de actuación que requira dese procedimento, e nese procedimento de exposición pública ou nese período de exposición pública é cando se presentan as alegacións, etcétera, etcétera. Polo tanto, estamos falando de abrir un melón bestial. Evidentemente, temos máis cousas por aí, o arquitecto xa lle diría que tamén hai outras cousas que a futuro pois habrá que plantearse probablemente unha modificación puntual, pero pouco máis, porque tampouco nos permite a lei meternos en máis fregados, que eu creo que xa o anterior alcalde o dixo en máis dunha ocasión. Se hai que facer unha modificación sustancial do pexón, habría que adaptarse á nova legislación, co cual estaríamos meténdonos nun fregado de cuidado. Así que eu diríalle que mañán ou cando vostede estime oportuno, por rexistro, mete o escrito que vostede considere ou pola vía que... Pero isto é un tema moi técnico, é un tema que eu creo que non lle vexo máis recorrido para debatilo aquí. Alguna intervención máis? Noa? José Luis, sí. Simplemente comentar que sí, efectivamente, los procedimientos que hay, los pasos que hay para una aprobación, información pública, ha pasado con este plan y pasará con otros muchos planeamientos municipales en otras localidades, que efectivamente al final el paisano, pues normalmente por suerte, por desgracia, mejor más dicho bien por desgracia, no se acaba de enterar de la importancia que tiene la reclamación, el informarse previamente y poner una reclamación, y así quedaron muchas fincas y muchas cosas que no quedaron bien informados por parte del usuario, del propietario. En definitiva, por ejemplo, el edificio este del que yo estoy haciendo mención, que yo creo que sí sería conveniente, porque es girar, y ya lo habíamos hablado también, eso que no conozco a nadie, efectivamente, es simplemente sacar de un problema a unos vecinos que realmente, aunque no conozco a ninguno, pues ya digo yo que no hay, pero que efectivamente me parece razonable, porque no queda afectado nada y no cambiaría nada. Entonces, bueno, yo por ejemplo no conocía a ninguno, lógicamente después contacté con uno del local y me dijo que no sabía nada de ello. Claro, estamos hablando de que hay una exposición pública de 2 meses para que ellos pues se enteren y hagan alegaciones, tal, ese procedimiento. No lo saben todavía, después de la aprobación definitiva de 2003, a la fecha de hoy, en febrero de 2026, imagínate. Quiero decir que, bueno, simplemente yo creo que forma parte de la voluntad que puede tener el ayuntamiento como administración de arreglar pequeños defectos o pequeñas faltas o carencias o cosas que pueda tener una. Y yo creo que, bien, efectivamente es eso lo que venía a proponer, no es otra cosa. Y desde un ámbito político. Venga, bueno, pois voluntad sempre hai, sabe que o Concello quere resolver, pero hai cousas que o Concello se lle escapan.
e coa capacidade que temos agora de traballo agora e no futuro probablemente. Eu, se quere, leolle todos os pasos que hai que dar, pero eu creo que eu invitaríaos a vostedes a que collan a Lei do Suelo de Galicia, artículo 60, procedimento para aprobación de un plan xeral, que é o mismo para unha modificación, e despois de o ler me dicen se hai que meterse, se un concello se ten que meter para cambiar unha raya a 50 centímetros de ubicación, cando ademais eses veciños non van a ter absolutamente ningún problema porque a raya este pintada onde está. É dicir, outra cousa é que tiren co edificio, se o tiran, sí que van a ter que retranquearse a eses 50 centímetros máis atrás para facer o edificio novo. Pero mentres non tiren co edificio non teñen maior problema. Van a poder cambiar as ventanas, van a poder cambiar a cuberta, van a poder pintar as súas fachadas, pintar o interior, redistribuir a vivienda polo interior sin ningún problema, Pero, bueno, en todo caso, eu creo que esta é unha discusión que terán que ter entre técnicos e non aquí entre concelleiros, humildes concelleiros do Concello do Barco. Bueno, pois, sin máis, pasamos a votar. Votos a favor, 5 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Queda tamén rexeitada esta moción. E pasaríamos xa ao apartado de... Hai a parte de sesión de control, teñen vostedes por aí, tiñan os expedientes de todo o apartado de dación de contas, etcétera, etcétera, e pasaríamos ao apartado de rogos e preguntas. Sí. Unha pregunta de rogo. 6 meses despois dos lumes baixaba hoxe o Mariñán coa corda cinza. Preguntaban nos veciños de Xaguaza que nas casas están sufrindo, ou dicían os veciños de Xaguaza que nas casas están sufrindo as consecuencias sen ningún tipo de axuda. Preguntábanos quen se fai cargo das averías provocadas pola cinza. Bueno, pois vamos a ver, en Xaguaza a gestión da auga fan os veciños, non é unha xestión municipal. O Concello axuda, o Concello pon cuartos cando hai que actuar cos cloradores, etcétera, etcétera, pero non fai máis. Quen xestiona a auga en Xaguaza son os veciños. Así que eu creo que o Concello estuvemos pendientes, puxéronse esas fontes que evidentemente hai que agradecerlle ao Consorcio de Augas de Valdeorras que houbera posto esas fontes que estuveron aí a disposición, ou que aínda están a disposición, e que me consta que son bastante usadas, que vese continuamente xente ali recollendo auga, e, oiga, si a avería depende do Concello, é dicir, depende da gestión que fai o propio Consorcio de Augas, evidentemente facémonos cargo ou hai... Miguel é un veciño dali da zona. Pero, bueno, en todo caso, quen gestiona a auga terá que ser quen lle dé conta aos veciños de como se resolven todos eses problemas. Mais cuestións. Yo lo que quería preguntar antes en la moción del bloque es que cuando empezó Diana a leer los proyectos que había, nos había comentado hace años que había un proyecto, una senda o un carril que iba hasta la Sierra de Encina de Lastra y volvía a la Rúa y eran 70 y algo kilómetros. 80 ou sobre 80, sí. Algo así. Era un circular aquí na comarca, tamén era outro planteamento que se fixera aproveitando o camiño de inverno, aproveitando a Vía Nova, etcétera, que xa hai moitos tramos que xa están marcados, señalizados e tal, pero é outro proxecto que tampouco acabou de cuajar. A ver, para todos estes proxectos tamén a verdade é que temos aí o GDR, que tamén está facendo cousas, e, en fin, a nivel supramunicipal, pois están, pero, claro, fai falta a colaboración de organismos superiores. No, planteouse no seu momento, eu a verdade é que non sei a quen se lle planteou, pero sí que podo retomar o tema e ver en que situación quedou. Sí. Buenas tardes. Primero de nada, felicitar al Ayuntamiento porque, bueno, aunque sea un poquito a poquito nos van haciendo caso con lo de las aceras, que ahí en la avenida, en la calle del Eulogio Fernández, están rayando una parte de la acera, porque la que estaba cuando llueve parece una pista de patinaje.
Y mi pregunta es si se van a realizar en todas las calles que hay ese tipo de baldosas o solo en la calle Eulogio Fernández. A ver, está o aparejador co tema, entonces hai ese tipo de baldosas, houbo partidas que saliron, que están rugosas, que tiñan que traer unha rugosidade determinada, e outras que parecen cristal. Donde se entenda que a rugosidade é suficiente, pois non se lle vai a tocar porque non ten sentido. Esa mesma tipología, pero donde haxa e onde atopemos tramos que están con esa outra, con ese acabado máis liso, sí que actuaremos. Tanto temos aí Eulogio Fernández, temos na calle da Estación, temos abaixo Abdón Blanco, e aquí diante da churrería. Creo que non hai máis. Sí, aquí hasta diante da churrería. Sí, pero está o aparejador co tema, ele é o que está levando o tema, incluso vai revisar, e donde lle parece que non abujardaron bastante, pois lles pide que abujarden máis e tal. Sí, porque en principio empezaron sobre todo polas baixadas, e agora fixeron a acera completa, que de verdad que é unha pasada, por lo menos non se resbala. É o que se pretende. Despois un ruego, que en el marcador del pabellón de Calavagueiros, en la parte de los locales, solamente se divisa un número, el segundo, el primero no funciona. Entonces eso es una desinformación y equivocación por lo menos para los jugadores y la gente que se arregle eso, porque... Pois non tiña constancia, normalmente yo estuve el otro día dos equipos tanto de fútbol sala como de baloncesto. Yo estuve el viernes a la tarde viendo un partido de baloncesto allí y sí que vi que el marcador no funcionaba correctamente. Y después, según se entra al fondo del pasillo, hay una gotera grande. Entonces, acabado de arreglar, que le echen un vistazo allí porque estaba todo... Pero hacia derecha o hacia izquierda. Según entras, antes de entrar al pabellón, enfrente mismo, según entras al fondo, donde están los carteles, al fondo mismo del pasillo, según entras. Antes dos baños. Según entras, tú entras pola porta, según enfrente mismo. Pero na zona que se cambiou a cuberta, porque aí hai unha parte, non sei se aí se cambiou. A ver, si entrando ao pabellón á esquerda, que está o hall grande, pois aí hai unha zona, pero hai unha zona que ainda non se cambiou. Claro, pois aí hai unha gotera grande. Sí, a ver, vamos a ver, aí vai ser na zona donde saltou outro día que levou o aire, levou unha chapa. A semana pasada o aire levou unha chapa. Yo el viernes vi mucha agua. É que me extrañaba que na zona donde se pasou a sándwich que tuveramos... No, es allí, en la entrada. Pois entón vai ser da zona esa, vale. Y supervisar los pasos de cebra, que hay poca iluminación, y en alguno hasta incluso hay algunos agujeros. Aquí mismo en la calle Eulogio Fernández, a la altura de la Gualquiria, hay el paso de cebra, hay un agujero bastante pronunciado, donde el otro día una señora con movilidad reducida, la silla se le metió en medio del agujero y ni para adelante ni para atrás la señora. Entonces, mirarle un poco y no echarle un parche, porque las sillas de ruedas con parches no van bien, no suben. Entonces hacerle... Bueno, y por último le tengo un ruego, pero eso es por el bien de todos, que nos ponga un paragüero aquí para cuando venimos con los paraguas que llueve, poner el paraguas en él, porque si no... Pois pareceme ben ese ruego. Nada máis. Con respecto ao tema dos pasos de cebra, eu creo que xa nalgún pleno anterior xa lles comentei que estaba tamén o aparejador facendo un estudio, vamos a facer un estudio de pasos donde se necesita ese incremento de iluminación para dotalos con unha farola específica para o paso. Vale. Mais rogos, preguntas, Maite? Bueno, rogamos que se apaguen las luces de Navidad que quedan encendidas, es decir, sé que algunas ya están apagadas, pero hay arbolitos por ahí aún funcionando. Y nada, aprovechar también que estos días que son tan nublados, de tanta lluvia, que parece que estamos a oscuras todo el día, como los coches, pues que cuando se empieza a nublar, que las farolas a poder ser que estén encendidas, porque ahí hay un momento de impasse en el que está bajando el sol, bueno, no, que está nublado, que no se ve, entonces, pues eso, aprovechar. Pero eso eu non sei, eso eu creo que están con un reloj destes astronómico que non, creo que non é tan sencillo. Claro, entonces, a ver... Claro, non é tan sencillo. Aí sí que hai un impasse a última hora, que estes días tan oscuros e que parece que tardan en encender, pero o estar en aí con esa programación non é tan simple.
Nada, y otro ruego es que cuando pues pase todos estos temporales y demás, que si las carreteras de titularidad municipal, pues que se limpien las ramas, porque ahora pues con las ramas que hay, restos y demás, pasas, saltan al coche y al final pues una carretera que tiene 2 carriles acaba yendo por uno. Entonces hemos contemplado también que cuando fue la subida del Gran Camino se coordinó con bomberos y demás, que incluso limpiaron hasta piedras. Entonces pues si se podría proceder un poco a eso, porque no viene mal a las carreteras. Y nada, en principio sería eso. Y aprovechar, y vuelvo a decir lo mismo, las cunetas que se limpien bien, porque todas las ramas y demás al final acaba yendo toda el agua a la carretera. De hecho hay una zona justo en el polígono, cuando vas o para Arnado o para Viloira, ahí hay un charco enorme, porque no sé si se tapó en su momento el desagüe que tenía hacia, bueno, la Raña, que había como una acequia, bueno, que aún está la acequia, pero justo en ese camino, no sé por qué, ahí hay un tramo que no hay acequia. Entonces, pues nada, si eso, no sé si eso se tapó o no tiene desagüe y ahora está yendo todo a la parte que no está expropiada. O probable que esté obturado, que esté taponado. Es que de hecho ni se ve, ni se ve que haya tubo. Vale. Vale. Claro. Es que realmente non se ve. Vale. Vale. Mais, se non é... Noli. As pequenas dos rogos, incido na subida do Castro, vai ser unha rallada de auga, vai haber que meter un tubo, esa cuneta vense cada pouco tempo abaixo, non sei, habrá que buscarlle unha solución, porque pode haber un accidente en calquer momento, porque está baixando un mar de auga. E despois, a ver se lle damos unha volta ao tema das escaleiras do Malecón. Estamos poñendo unhas cintas e sabemos que iso non é suficiente. Teremos que mirar a ver se podemos facer algunha cousa para cando temos estas crecidas poder bloquear a baixada, porque a xente é que un rapaz que se arrime e tropece pode marchar ao río. O sea, xa non falo dunha persona maior, que unha persona maior o mellor escapa, pero un neno xogando pode marcharnos ao río. De outra forma, se collemos, temos unhas cancelas que se podan quitar ou que se podan poñer, non sei, habrá que estudiar por parte dos técnicos algo para poder corrixir ese peligro que temos inminente. Pero que, a ver, ese problema témolo tamén nos parques infantiles, tú cerras e entran igual, cae unha rama dun árbole, é dicir, eu creo que hai que apelar un pouco á responsabilidade, se son nenos pequenos dos seus tutores, papás, mamás ou abuelos e tal, e se unha persona maior e ve unha cinta, o que non pode rompela. Pero nos, a ver, eu creo que todos os que estamos aquí temos ido a zonas marítimas donde isto é continuo e acaban poñendo pois a cintiña e a xente a respeta. Na zona do porto, na zona da playa, que hai que baixar tamén os escalós, etc. Eu creo que a xente o que ten é que ser un pouco cívica e respetar eso, porque non pode ser romper a cinta para baixar o perrito ou para baixar tú a pasear por ali, que eu xo vin así, entonces... Pero Miguel, igual que no mar, igual que... Bueno, non sei, habrá que darlle unha volta, pero... tense posto vallas noutras ocasións. Bueno, vale. Se non hai nada máis, se levanta a sesión. Gracias. Mira, en Coruña